bihugu bya Afurika uzayibona mu mwaka wa 2030 azibuka neza ko bitigeze kuba nk'uko byabayeho mu mwaka wa 2026 ndetse na gatanu. Igihugu cy'u Burundi uramutse ukirebye uyu munsi ukareba nuko kizaba kimeze mu mwaka wa 2030 neza byakwereka neza ko iterambere ry'igihugu cy'u Burundi gikomeje kwiyongera. Reka kuri uyu munsi tugaruke ku biciro by'amazu ndetse no kubuzima bwo mu Burundi buzaba buhenze mu mwaka wa 2030. Mbere yuko dukomeza bivuze neza ko igihugu cy'u Burundi giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba kikaba kidafite inyanja, kikaba gituwe n'abaturage barenga miliyoni 13 nyuma y'imyaka myinshi kino gihugu kiri mu ntambara ndetse n'aya makimbirane akomeye cyane. Cyakomeje urugendo rwo kwiyubaka ndetse no guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage bose muri rusange. Nyuma yo kubona ubwigenge rero ku Bubiligi mu mwaka wa 1962 Burundi bwahuye n'intambara y'abenegihugu ndetse n'amacakubiri ashingiye mu moko atandukanye. Intambara yahiriye mu mwaka wa 1993 kugeza mu mwaka wa 2005 ndetse ni zimwe mu ntambara zasize igihugu cyangabanye cyane byakugendanye n'ubukungu ndetse n'iterambere ry'igihugu cyose muri rusange. Nyuma ko kino gihugu kimaze kuyoborerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, benshi bakomeza kuvuga ko kino gihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu bikomeje gutera imbere mu buryo buteye ubwoba kandi mu buryo budasanzwe. Mu mwaka wa 2005 Pierre Nkurunziza yatorewe kuyobora kino gihugu cy'u Burundi nyuma y'urupfu rwe. Umuyobozi wahise ujyaho ni Evariste Ndayishimiye uri mu rugendo rukomeye cyane rushigikiye amahoro ndetse n'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi cyose muri rusange. Kukivuga nabi rero bihura no kuvuga n'aba Barundi bose muri rusange. Ni igihugu kimaze kwiyubaka mu bikorwa bitandukanye mu iterambere ndetse yewe no hirya no hino ku isi. Mu mwaka rero uri imbere no kuvuga mu mwaka wa 2030 uzasanga benshi mu baturage bo mu gihugu cy'u Burundi bazaba babayeho mu buzima buhenze, zari ubuzima buhenze kandi bukomeye cyane ugereranyije n'ubuzima babamo uyu munsi. Benshi bavuga neza ko mu mijyi nka Bujumbura ndetse na Gitega inzu zari gukodeshwa hagati y'ibihumbi 150 kugeza kuri 300 muri uyu mwaka, izari gukodeshwa hagati y'ibihumbi 250 kugeza ku bihumbi 300 by'amafaranga y'u Burundi. Si ibyo gusa rero bivugwa neza ko uyu mugabo umwe ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kuzahindura amateka y'igihugu cy'u Burundi ku rwego rudasanzwe, aho usanga zino gare muri kona zirimo utumodoka dutoya. Mu mwaka wa 2030 zari zimwe muri gare zirimo amamodoka manini kandi amamodoka adasanzwe tugenyije no kuri uyu munsi bimeze. Ubundi bushakashatsi kandi bwakozwe bugaragaza neza ko ibiryo bizaba bihenze nyamara bitazaba bihenze cyane ugenyije no kubimeze kugeza magingo angahe. Ibishushanyo mbonera bitandukanye bigaragaza neza ko ekonomi cyangwa ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi buzazamuka cyane ku kigero cyo hejuru, aho uzasanga kukodesha, kurara muri hoteli n'ibindi bintu nk'ibyo ari bimwe mu bintu bizaba bihenze ugenyije no ko ibintu bimeze kugeza magingo angaya. Kuvuga igihugu cy'u Burundi bitana neza no kuvuga iterambere ry'iki gihugu, aho uzasanga benshi bazaba batuye mu gihugu cy'u Burundi ubuzima bwabo buzaba buhenze magingo angaya. Benshi bavuga neza ko ari mu bihugu bigiye gutera imbere ugenyije n'uko byari bimeze mu minsi iri imbere. Hanyuma rero tugiye kubereka ifoto igaragaza uko igihugu cy'u Burundi kizaba kimeze mu myaka 3 iri imbere cyangwa imyaka 4 iri imbere, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2026 kugeza mu mwaka wa 2030, aho bivugwa neza ko no mu mwaka wa 2025 ari umushinga ukomeye cyane, igishushanyo mbonera cy'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ikizatuma kino gihugu gikomeza kumenyekana ku rwego mpuzamahanga hirya no hino ku isi hatandukanye. Rero ku batazi igikomeje kwa mu gihugu cy'u Burundi ndajya mbirike ko iki ngiki ari kimwe mu bishushanyo mbonera bikomeye cyane uko igihugu cy'u Burundi kizaba giteye mu mwaka wa 2030. Ahangaha muri kubona ni mu mujyi wa Bujumbura. Ubwo birumvikana neza ko kuzatura muri uyu mujyi bizaba bigoye cyane, abandi bakavuga ahubwo ko uyu mujyi uzaba umwe mu mijyi ihenze tugereranije n'indi mijyi itandukanye iri hirya no hino ku isi hatandukanye. Kuzatura muri uyu mujyi rero bizagusaba ko uzaba umwe mu bantu b'abakire bakomeye cyane kandi badasanzwe, bizagusaba ko kandi uzaba umwe mu bantu binjiza amafaranga menshi cyane y'amarundi. Cya gihugu cyagaragaragamo nk'umwanda kiza cyahindutse igihugu gikomeye cyane, igihugu cy'ubwiza kandi igihugu gikomeye kurusha ibindi bihugu byose biri ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Nuko nguko bizaba bimeze mu gihugu cy'u Burundi. Ese utekereza ko mu gihugu utuyemo, niba utuye mu Rwanda, muri Congo, aho buri kutwumvira hose hatandukanye bizaba bimeze gute? Tukandire subscribe ubundi ubutaha tuzagarukiye ku gishushanyo mbona cy'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2030. Stay safe, be blessed, we love you. Iri kuri Aki Empire utuye kujya tumenya ibyo kugendanye n'ibiri kuba hirya no hino ku isi, n'amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi no mu bindi biganiro bitandukanye. Stay safe, be blessed, ngenda bakunda cyane. Ngiye twabanye uyu munsi ni Akiro Kanyamibwa. Imana ikomeze kubamera umugisha, ibandindire kandi ibahereza ibyo mwifuza byose buri munsi.